Talo falava, ile amatali o fe au mga luengo le nei aso, e alo maia o se whaapoponga fo ile nei o tātou tala fo. I talato mua, o le asana nawhina amatali ai whanutanga o lo awai me isu o le Pasifika, i le whaatawa ina le tapu e ina o langa amata o whanau, po le Early Childhood Learning Development. O le whamoe moe mo lungo le nei whanutanga, e so ala upule ai nisi o whawhitau le o whenga i mawhanau la iti, i te tono le Pasifika, e me sila vai lo maui vai anga te tauna whalelea, e whaasau mai o langa o whanau, mai le tele o whawhitau li, uali e mai le nei au ngā tupulanga. E tasile vai aso lo whaanga aso lai le nei whanutanga. Na whesilingi ala na whionga le minista o tanga luinga tina amata maitai, i alanga aia te atu au tufunga. O le matanga luenga lo whauluai le nei whanutanga, pe i taile i fia whaalia so na whina ngalo, e winga le nei mata upu. I nisi o tala, i le aso lava na whina wa aia ila atobe ngā sia mea tau lima ese ese, e le ngata i Samoa nei, e meise nisi o atunu o le Pasifika, na whaalau ilo aia la tau mea tau lima ngā osi, i le na whaanga na whaatau tae le whanutanga, o lo awa e isue mea atunu ese fulu lima o le Pasifika, i le whaata wa ina le tapu e ina o langa amata o whanau. O nisi ni o vaenga e whai mawhata i ta inga le lei, i ala ma whanau, o i eile nau ta inga i mea ngā osi mai le nātura, o le si o si o manga. A wao se tasi fo ini au pito la au ngā luen matanga luengo tina matamaitai, e whamalo sianga wa o tina, ai meise o nepal kalame e whalawilo i le tāua, o le tapu e ina o langa amata o ala ma whanau, i le Pasifika. E whātane vai te i se fululita o talalo ia mo le whaanga aina, e le awhia anga o whale a lupo. I lalo le Proclaiming Humanitarian Assistance Program, sa whātu peina le pā anga fisosani, o le e ka le sial au pa i o aso inga tai. O le nepolo ke tia o whiele whau si eino le whale, e whaamal malaitane vai fau. Whai o le pā e whaata amilo, e malu pipu iaitane vai. Sapa lai ma le whaapi ino pamu. Whaapea le whaata o toina o leina paipa, e o atu lua awhe whaaselang mita, le umi. E awhia fo i le neinga luenga, le whaapipi ino vili ino vai, mo a inga se fulu ma le tolu. O le nei atina e, o loo whailo manino le nau le atina e ngā whatauli maina, ma le soifua malolo ina lau tele, ai me se fo ili tā ua o whapa anga fuafuaina, ma le ngalulu e whaatasi. E le na o le awhia anga o whale alupo whamani ina le nei fisosoani, ale e ka le sial au pa i o aso inga tai. E ai fo ini sio lau moile mo te tele i sa lawhai, ua whasafu atu ai, le nei whamani anga. I tala muli muli, ua toe awe nei le whamasinonga apili, e le vaenga whaupawhai pui ai ati tawatanga tala HRPP, le mata upepea na manumalo i la whionga le whonga whitalai. I le lui na awe le HRPP le whamasinonga, e winga ila na pālota, i le lua wai tolo le palimene. O le toe apili ai le vaenga whaupawhai le HRPP o le nei mata upu, o nei tū maulo lato talitonunga, e soli whaawai le pālota la whionga le whonga whitalai. O le nei mata upu, sa fe ese a e fina ngalo i tono le palimene, i le pālota le whonga le maota, i le lua wai tolu, e sa ili e le pāsia ma le te eno teu ngotu la whona tau whaauwhi, lua awhe lua se furulima. O nisi nao tātou tala fo mle nei asolulu, tō wha soifua.